Bugün sizin bilen yana bir meselem, tevhidni yukka çıgarışı, bütünley yukka çıgarıp bitirişi, ol sihir. Sihir turunda nerse digensin Allah Subhanahu ve Teala özünün Kur'an-ı Keriminde. Qaysi bir Müslümanlarda hatta sihirga aşanmıyız diler. Hem alar sihirini inkar eteler. Qaysi bir Müslümanlar şeytanga aşanmıyız diler. Özleri namaz okuyorlar, şeytanını inkar eteler. Şeytanını da inkar etirge yarami, jinni de inkar etirge yarami, sihirini da inkar etirge yarami. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki bir sözünü de inkar etirge yarami. Eğer de inkar etebez iken o vakitte Allah Teala bizni Müslüman'a sanami. Sihir turunda muhterem cemaat Kur'an-ı Kerim'de hem Peygamberimizin hadislerinde eğitilgen biz Allah Teala'nın Kur'an'ından sihir turunda hem ol nişik dünyaga barlıkka kilgenen bilebiz. Bakara suresinin 102. ayeti. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Mana bu ayette muhterem cemaat sihirning tarixi qayan nechik kelib chiqqan qisqacha aytganda. Lekin men sizga buning ma'nosini anlatırga tırışamın Allah'ın yardımı bilen. Süleyman degan peygamber hem Rasul yaşap ketken. 313 Rasulning birisi Süleyman aleyhisselam. Yahudiler Süleyman peygamberden soň şeytanlarning sihir bilen iretülerine de yerdilerdi. Yani kimler yergeninde? Yahudiler. Kimden soň? Süleyman aleyhisselam'dan soň şeytanlarının sihir bilen
iretülerine de iyerdiler. Vettebeğûn. Şeytanlar sihir kitabın yazıp Süleyman aleyhisselam teheti astına koydular. Süleyman aleyhisselam bitul padişahtaydı, peygamber de hem Resul de. Onun teheti var idi. Padişah bulgaçtın. Süleyman aleyhisselam ülgeç bir şeytan kişi suretinde kilip eğer Süleyman aleyhisselam kaldırgan mirasını bilirge tilesegiz tehet astına karagız dedi. Yani biz sizin bile bir şeytanlar alar kişi suretine de kire ikenliklerin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne üterge jiyingan vakitta iblis özü bir kart kişi sıhhatında kilip kengeş birdi. Hem plan kırdılar. Mında da Süleyman aleyhisselam vefat bulgaçtın şeytan kişi sıfatında kilip siz eğer de Süleyman aleyhisselam'nın mirasını bilirge tilesegiz anın tehet astını kararız. Şundan da tehet astında bir kitap tabıp aldılar. O kitapta sihir bilimi yazılgan idi. O sihir bilimi qayan kilgensin? Tehet astına qayan kilgen? Yani sihir bilimi yazılgan kitapını şeytanlar özleri o anda koyganlar. Bana Süleyman aleyhisselam koymagan. Yahudlerinin galimleri nerse dediler? Allah'ı Teala saklasın. Bu kitapka iyere görmegiz. Bu kitap Süleyman aleyhisselam'nın kitabı tügel. Bu şeytan işi dediler. Şeytan halkını yoldan yazdırır için görəsiz mi? Nindi adımlarını yasagan. Süleyman aleyhisselam'nın teheti astına sihir kitabın koygan. Lakin Yahudilerinin nadanları bu Süleyman aleyhisselam'nın kalgan kitap deyip sihirini kabul ettiler, irendiler, hem şunun bile yaşay başladılar. Süleyman aleyhisselam kafir bulmadı diye Allah-u Teala. Çünkü sihirini irengen kişi ol kafir, sihir bilen yaşayan kişi kafir, sihirini iretüyse kafir imansız. Allah subhanahu ve Teala Süleyman aleyhisselam kafir bulmadı. Yani ol sihir bilen şıgıllenmedi. Hem sihir kitabın yazmadı. Eğer bu işlerini işleyen bulsa elbette Süleyman aleyhisselam kafir bulur idi. Şeytanlar kafir buldular diye Allah subhanahu ve Teala. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Şeytanlar kafir buldular. Çünkü sihir kitabın alar yazdı hem kişilerge irettiler. Anı kayan küşerip yazdılar şeytanlar nişik bildiler? Şeytanlar kim iretti? Babil şehrinde, boyunda Babil şehri Aziye'deydi. Babil şehrinde Harut hem Marut isimli iki feriştege indirilgen sihirni de şeytanlar kişilerge irettiler.
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت. Allah Subhanahu ve Taala'nın hikmetlerini biz bilip bitire almayız cemaat. Allah Subhanahu ve Taala bizning aldımızga türlü sınavlarını koygan, aldımızga dungızını yaratkan, prilafkalarda dungız kılbasası, dungız iti, dungız salı, hem bizge Allah Teala etken aşamağız mını diyen. Qas, tavuk, sıyır, sarık, diye, at, tay, bızav, ügüz, hem başkalar, buların aşağız min türlü rizq. Alma, qıyar, pomidor, kişir, min türlü rizq. Onlardan da köp. Lakin donguzunu aşamağız diye Allah Teala sanıyor. Atabız Adem aleyhisselam bilen Havva'nı da sınadı. Aşağı cennetteki bütün nimetler sizge. Nindi nimet göres, lakin bu ağaçtan, bu alma ağaçtan almanı aşamağız. Allah Teala sanıyor. Allah Subhanahu ve Teala Harut bilen Marut'nu jiberdi. Köpme özünün kitaplarını indirdi. Tevrat, Zabur, İncil, Kur'an, hem Suhuf-i İbrahim. 104 kitap. Giren şuna, nihatli Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e sözleri iren. Lakin irenirge yaramitirganında ferişteler bilen jiberdi. Mına bularını irenirge yaramay. İrenip gıybedet kıla tırganları da bir köp. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın barlığı, birliği, onun isimleri, sıfatları turunda yazılgan. Hem şulay yok, kıyamet günü turunda yazılgan. Hem şulay yok, ni kaderli emirler, hem nehiler, tıyılgan işler barısı da yazılgan. İren şunu. Lakin sihirni iren. Sihirni irenir yaram. Köp nerseni iren, şunun bilen gamel gıybedet kıl. Allah Teala sihirni da tişirdi. Harut bile Marut arkalı. Nihatli halal rizqni yaratkan, şular arasında donguz var, aşarga yaram itirganı. Allah Teala sanıy. Nihatli kişiler, şular arasında şeytan var, şeytan düşman değil. Nihatli vahiy var, şular arasında sihir. Sihirini da tişirdi, Allah Teala tişiriyse. Yani tarihin bilip kalıbız. Allah Subhanahu ve Teala Babil şehrine iki ferişteni tişirdi. Birincisi Harut'ti, ikincisi Marut isimli iki ferişte indirilgen. Sihirini de şeytanlar kişilerge irettiler. Ama bu iki ferişte sihirini hiç kimge iretmediler. Yaki iretseler ettiler. Derslikte biz sizge fitne biz. Allah Teala bizni jiberdi, sihir bilen sizni sınar için. Aşıktan aşık eyteler bil. Aşıktan aşık eyteler. Nahnu fitnetun, biz fitne biz. Fela tekfur. Lakin buna irenirge yaramay. Bizni Allah Subhanahu ve Teala sizni sınar için jiberdi. Allah Teala feriştelerini jiberip turdu. Bani İsrail kavmine jibergen idi. Sadaka, sarap. Siz bunun turundayında işitkeniz var. Ferişteler kişi sıfatına evrilip sadaka sıradılar sonundan. Baştan birdiler, deva kıldılar, anlarsın sıradılar. Şunun şekilleminde de Allah Teala sınar için iki ferişteni jiberdi. Eğer sihir bilen şegillenseniz kefer bulasız deyip eyttiler Harut bile Marut.
Сихырны өйрәнеп һәм аның белән эш кылып кафир булмагыз дип әйттеләр. Фақат кафир булудан курыкмаган җиннәр ир белән хатын арасын боза торган сихырны шул ике фәрештәдән өйрәнделәр. Ягъни сихырлар төрле алдан да килгән. Ир белән хатын арасын боза торган сихыр. Ир белән хатын арасын боза торган сихыр. Ир хатынны күрә алмый торган була. Нәфрәтләнә. Күрәсе килми. Хатын да шулай ук күрәсе килми торган дәрәҗәгә җитә. Әгәр дә сихырчылар аларның арасына шундый сихыр салсалар, ир белән хатынны айыра торган, о вакытта алар бер-берсен күрә алмыйлар һәм алар аерылышалар. Алла сакласын. Мөхтәрәм җәмәгать, сихырлар алар төрле була. Әлемнән тәүхид китабын укыганда аларны искә алырбыз. Ләкин шуны онытырга ярамый. Аллаһ субхана ва тааля нәрсәди? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ул сихырлары белән һич кемгә зарар итүче түгелләр, мәгәр Аллаһ Тәгалә рөхсәт итсә генә. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итми икән, күпме генә сихырласалар да, аларның сихырлары тәэсир итә алмый. Ничек Аллаһ Тәгалә рөхсәт итәмени сихырчыларга? Аллаһ Субхана ва Тәгаләне тыңламаган, Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаган, Аллаһ Тәгаләгә итагать итмәгән кешеләргә төрле яктан газаплар килә. Җирдә титри һәм төрле җилләр чыгып зыян зарар итеше мөмкин. Саранчалар килеше мөмкин. Һәм вулканнар атылып, аларның өсләренә кайнар ут килеп төшеп яндырышы мөмкин. Шулай ук Аллаһ Субхана ва Тааля тыңламаган кавымларын тавыш белән һәлак итте. Төрле юллар белән. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, сихырчыга да ирек биреше мөмкин. Шайтаннарга да ирек биреше мөмкин. Теләсәң нишлә, теләсәң сихырла. Менә шулай. Әгәр дә мөхтәрәм җәмәгать Аллаһ Тәгалә белән элемтәбезне яхшыртабыз икән, безгә аларның сихырлары тәэсир итмәс. Күпме генә сихырчылар сихырлый торган булсалар да, берсенең дә сихыры тимәс. Әгәр дә син Аллаһ белән араны яхшыртсаң, әгәр дә Аллаһ Тәгалә белән элемтәнне эшсәң, анарга итагать итмәсәң, буйсынмасаң, ул вакытта Аллаһ Тәгалә сихырчыга да ирек бирә икәнлеген Куръани Кәримдә аңлата. Яһүдләр дә зарар итә торган, һич файдасыз булган сихырны өйрәнделәр. Шиксез алар белделәр, Тәураттан укып, сихыр белән шөгыльләнгән кешегә ахирәттә Аллаһның газабыннан башка һич нәрсә юклыгын аңладылар. Ул сихырчыларның үзләрен сихырга сатулары нинди яман сәүдә,
Yani cennetni birip cehennemni aldılar eğer anı bilseler idi. Eğer de Kur'an'a ışanıp onun bilen gamel kılsalar hem sihirni taşlasalar elbette Allah'dan birleşek nimetler alar için hayırlı eğer anlasalardı. Mana bu ayetten Bakara suresinin 102. ayetinden biz sihirnin tarihini okuyup bildik. Yani sihirnin tarihini işiyken onu Allah Teala özü sınar için Harut bilen Marut'a öğretip jibergen. Allah Teala başka kişi tügül, başka yerden kilmegen. Allah Subhanahu ve Teala bizni sınar için bu dünyada sihir degen nerseni yaratkan hem şunun bilen kişilerini sanıy ikenligin anladık muhterem cemaat. Endi hazır sizning bilen birazrak sihir hem sihir işin bulgan gazap hem onlardan kişetu hakkında bulgan nerselerini bilip alıyorum. Ni için bu bölük tevhid kitabına kertildesin? Çünkü sihir ol muhterem cemaat ap-aşık şirk. Nişik sihir şirkke sanalasın deyip sırasalar, şeytanlar sihirşiga şul vakitta yerdem iteler. Eğer sihirşe şeytanga itaat etse, gıybedet etse. Demek biz Allah Teala'nın özüne gene itaat iterge, gıybedet kılırga tiyişli bulgan kıllar, eğer de şeytanga da gıybedet kılsak, o vakitte bu şirik bulabitin. Sihirçilarga bir nindi de gıylem kilmi. İllem eğer şeytanlarga gıybedet kılsalar gına kiler. Şeytanlar, jinler alar kökten tişetirgan haberlerini urlaylar hem alarını saklaylar. Sihirçilar mine şul yerdemge muhtaç bulgan için şeytanlarga gel gıybedet kılalar. Allah Teala'ya tügül şeytanın üzüne. Mana bu indi muhterem cemaat şirik bulam. Şeytanga gıybedet kılgan için. Şeytan şundan soň anarga yerdem ite başlayındı. Türlü haberlerini eğite başlayı. Bu birinci nişik sihir şirkke sanala degen sırauga birinci cevap. İkincisi sihirçiler Allah'ın has bulgan işlerine tıgılalar. Allah Teala'nın has bulgan işleri nerse? وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ertege nerse bulasın bir kimde bilmi deyip eğitilgen bulsa da Kur'an-ı Kerim'de sihirçiler tekebirlenip nişik bilmesin. Biz biliriz diler. Allah Teala'nın işine tıgılalar. Mana bu muhterem cemaat Allah'ın işine tıgılı şirik. Yani min de bilem Allah şükürler. Allah Teala gına tügül min de bilem kileşekni deyip eğitip sihirçiler, köredeşiler Allah'ın işine tıgılalar. Özlerin şundi derecege koyurga tırışalar. Allah bilen tigizlerge tırışalar. Özlerinden kişilerini korkutırga,
Курыксыннар өчен тырышалар. Мин беләм дип күкрәк кагып, масайып, тәкәберләнеп йөриләр. Әйе, мөхтәрәм. Нәрсә соң ул сихер? Сихер ул бер сүз белән әйткәндә яшерен эш. Эшләр була ачык. Өйләр салалар, җир сөрәләр, урман үстерәләр. Булар инде ачыктан ачык булган эшләр. Менә сихер ул нәрсә дигәндә яшерен эш. Yani ул эшнең сәбәбе беленми. Моны мисалда сезгә аңлатсак яхшы инде. Мәсәлән, бер кеше ширләп китте. Сәбәбе юк. Бер кеше хатыны айырды. Бер нинди сәбәпсез. Ничек яшиләр иде? Нинди матур иттереп. Ире зарплатаны, эш хакын алып кайта, хатыны өйне җыештырып, ашлар пешереп куя. Бер нинди сәбәпсез. Сәбәбе юк. Yani сәбәбе юк айырылырга. Но шайтаннар, сихерчылар менә шул ир белән хатынның арасына сихер ясап аларны нәфрәтләндерә. Я булмаса сөйдергеч сала, киресенчә яратмый торган кешеләрне яраттыра, сихерлап. Менә булар барысы да кешенең тәүхиден юкка чыгаручы нәрсәләр. Чөнки ширк бит бу. Мәсәлән, бер кеше ширләп китте. Салкын суда эчмәгән, постельдә ята. Урамда салкында чыгып та йөрмәгән, эшешкән нәрсәләрдә ашамаган. Үзе ширле, хәле юк, бер нинди хәле юк. Я ирлеге биткән, бөтенләй. Сәбәбе юк, бетергән. Менә шундый мөхтәрәм җәмәгать, сәбәпсез. Бер нинди сәбәпсез. Я булмаса, бу дөньяда яшисе килми, үләсе килә. Бер нинди сәбәпсез. Тотты да яшисем килми, эшем пошады. Менә булар мөхтәрәм җәмәгать, сихерчыларның гамәле. Сихерчылар булгачтан алар агачларны сихерлап утырмыйлар бит инде. Тимерне сихерлап утырмыйлар. Алар хайваннарга да, хайваннарны да бик сихерламыйлар. Кемне сихерлыйлар? Кешеләрне. Аларның бөтен эшләре шул. Кешене сихерлау, кешегә зыян салу, кешене юкка чыгару. Ни өчен? Ни өчен? Бер кеше икенчесеннән көнләшә. Көнләшкәчтән кеше җитми зыян итәргә. Сихерчыга алып бара да 10,000 тәңкә акча мәләди. Менә бу акчаны ал да фәлән кешене сихерлап ыргыт әле. Хатынын айырсын. Беләсеңме? Я бу кеше бер ай, я бер ел буена торып эшли алмасын, yani эшкә бара алмасын. Шундый иттереп ясап куйды. Сихерче әйтә 10,000 яшь. Бер елга 10,000 яшь. 20,000, yani 30,000 кирәк. Акчага саталар аны да. Шулай иттереп, мөхтәрәм җәмәгать, сихер ул яшерен эш. Яшерен эш дигән сүзнең мәгънәсе сәбәбе беленми. Кеше ширләп китә, но сәбәбе юк. Анарга уколда кадамаганнар, анарга бер нинди сәбәпсез менә тып-тыянадан ширли дә китә. Ширли дә китә. Я берәр эше барып чыкмый, эшли торган эше. Я эшен пешерә торган бер сихер ясап куялар. Алар төрле-төрле сихер ясыйлар.
Endi tag'in bir masalaga kelsak, sehr so'zi qo'yan kelib chiqqan, qo'yan olingan sehr. Birinchi Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimda bizga sehr deb aytgan ekan, shundan bilib oldik. Lekin aning sabablari da bor. Aning sehr deb ataluvi seher vaqtida, ya'ni seherga haqli, tongga haqli. Seher vaqtida biz oshi turgan ro'za tutuvchilar seher vaqtida tong otquncha turib Ramazon oyida oshilar, seher oshilar. Mana shul seher vaqtida olar tunni turib butun kishi yuqlaganda eng tanish vaqtda sehrlilar. Andi kishilarni ko'rsangiz, ular sehrchilar. Ular tunni turarlar. Kishi ko'z oldinda değil, ko'rsatasizlar kelmay. Ko'rsatsalar bitanlarısın bilinge ishdan ishlar anlari bormi? Ularga ziyon zarar kelishi mumkin. Shariatda bit ularga bik qattiq jazo, alani o'qib bilarmiz. Hozirgina ular ko'rsata boshladilar, chunki bizning ilda bit Rossiyada ham ko'p illarda kishi o'tirga yaramay, sehrchi bo'lsa da, zinachi bo'lsa da. Agarda kishi o'tirsang bitta, o'zingga o'lim, yetirma. Shuning uchun ular bugün qo'rqmisha oshiqdan qishqirib yurilar. Men qoldim deb, sehrchi deb. O'zlarini klient izlaylar. Turli kishilarni tobalar. Akşa işler için. Demek birincisi, ular ilgari vaqtda qo'shib ishlaganlar seher vaqtida tunni. Andan so'ng bit sehrchini avul xalqi bilib olsa, onun bilan muomalani qisqarta, bu sehrchi deb, mening yonidan yiroq bo'lirga kerakdi. Mening bilan aralashirga kerakmidi bilib olsalar. Sehrchi ekanligini ular yashiralar, kishiga ko'rsatmaylar. Avul xalqi bilib olsa, onun turunda g'oybat, fitna g'oybat, g'ibrat silana. Bütün kishi ana silay turgan bo'lar, ularga qiziq değil. Ulardan qo'sha turgan bo'larlar, yiroqaya turgan bo'larlar. Birlarin yashira turgan bo'larlar ulardan, sehrchilardan. Shuning uchun ular seher vaqtida tong otguncha mana shu sehr amallarin seher vaqtida ishlaganga ko'ra shundan kelib chiqqan deb anglatalar olimlar. İkinci belgilemesi de var. Seher ol kişilerinin arasını bozuşu. Onların tenlerine hem ruhlarına, canlarına tesir etişi yeşirin haldeki yazı, oku, teyinlev gibi hareketler. Mesela onların tesiri var. Hava arkalı sana gelip elege. Evet, uran var, uran. Uranның nurları var. Менә шул нурлары синең тәнеңә килеп, тәнеңне ширитә, тәнеңне боза. Шуның шикелле сихрда да шундый киш бар. Ул һава аркылы, таш аркылы, агач аркылы үтеп кирә торган нәрсә. Кешенең тәненә барып җитә. Kişinin anına, akılına barıp ziyan ite Allah. Kişinin türlü ağzalarına ziyan ite turgan sihirlar kelip, elagişi mümkün. Bala bilen ata arasında düşmanlık ne buldurışı mümkün? Er bilen hatan arasında, kişi bilen kişi arasında, eşli turgan eşi arasında, özü bilen. İşin yaratmaya başlaydı. Nefretlene, kulu yatmay, yaratıp işli turgan işin taşlarga mecbur bola. Sehrlangan bolsa. Işi uңайгына bara idi. Hazır indi nendidir sebepten bir de iş alga var.
gel kirge, gel artqa. Менә шулар muhterem cemaat, türlü yazılar arkasında, alар bit yazarlar, нәрсәдер укыйлар, тиенлиләр, ирәләр, яндыралар, әллә нишлиләр. Muhterem cemaat. Кайсы бер вакытта сихырчыларның язуларын табып карарга да мөмкинлекләр туа. Алар бөтүләрдә ясап куялар. Yani эш пешмаклы кешенең буена тага торган талисман урысчасы. Сихырчылар шунда язып, төрле нәрсәләр, менә шуны тагып йөре, шул сине саклый дип, Аллаһы Тәгаләдән биздерәләр. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Аллаһу хайрул хафизин." Иң хәерле саклаучы ул Аллаһы Тәгалә. Миңа тапшыр, бөтен эшеңне миңа тәвәккәл кыл дип Кур'ан-ы Кәримдә әйтеп торганда, сихырчы менә шул талисманны муеныңа тагып куйсаң, сине ул саклый. Шунарга таяндыра һәм шул саклый дип кеше ышана һәм сихырчы аны юлдан яздырды. Аллаһы Тәгалә турында бөтенләй уйламый. Аллаһу хайрул хафизин дигән аятны бөтенләй ишетми, белми, Аллаһка гыйбадәт кылмый, фақат шул муенындагы кечкенә генә бетүгә, талисманга таянган, ышанып йөри. Моны миңа фәлән кеше бирде һәм әйтте, менә шул мине саклый, саклаугыч дип. Күрәсеңме ничә иттереп, төрле язулар язалар. Һәм шул язуларны кешеләрнең муеннарына, киемнәренә тагып куярга кушалар. Ачып карыйсың, бер нәрсә дә аңлашылмый. Кур'ан булса бер хәл, хадис булса бер хәл. Әгәр дә дуа икән, укып аңлыйбыз икән, онда инде ярар, ихтилаф, кайсы бер галимнәр рөхсәт итәләр. Ә монда бит палка-шылкалар, әллә нәрсә язылган, бер нәрсә дә аңлашылмый. Бер нәрсә дә аңлашылмый торган нәрсә. Булар барысы да мөхтәрәм җәмәгать сихырчыларның гамәлләре. Алар көннән-көн артканнан арта баралар. Һәм курыкмыйча сихырлыйлар. Бүгенге көндә ни кадәрле талаклар 60%-ка җитте инде. Шайтан һәм сихырчыларның гамәлләре шәшә ата, эшләре шәшә ата. Күпме кешеләрне юлдан яздыралар шайтаннар һәм сихырчылар. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Сихырның хөкеме ничек дигәндә, ислам динендә харам һәм катгый тыелган. Чөнки ул кефрлек, иманны һәм тәүхидне юкка чыгаручы. Аллаһы Тәгалә безгә аны харам кылган. Иретергә килгән ике фәрештә сихырны бер кемгә дә иретмәделәр. Ул сихырны иретнергә теләгән кешеләр табылгач, дәреслектә без сезгә фитнәбез. Аллаһы Тәгалә безне сихыр белән сынар өчен сезгә җибәрде. Әгәр сез сихырны иренеп, аның белән шөгыльләнсәгез, кафирләрдән буласыз. Иренмәгез, ул харам, кафир булмагыз дип әйттеләр. Менә бит әле дөньяда да ашамагыз дуңгызны, ул харам. Эчмәгез аракыны, ярамый дип торсаң. Иманы заифләр аракысын да эчә, дуңгыз ите салы белән закусит итә. Тыңлыймы син? Тыңламый. Зина кылма, ярамый дип әйтеп торган өстенә үзен мөселманга санаган кешеләр дә кайсы берләре. Аларның бит күңелләрен табырга кирәк, алар бит тыл хатын дип сәбәп эзләп зина кыла. Ярамаган эшне эшли.
Sihirni iğrenmeyiz diye aytılsa da, yok min bunu iğreneyim etti, falan kişi meni rencitti, şunun için min bu sihirni iğrenem de, şunun bilen üşümni anardan alam, bulay kişim jitmi deyip, qaysa birleri iğrenişler köp. Bir sihirçi bulup yergen malay İslam'a geldiğinde bana söyledi köp narsalarni. Özü bıyıl ölüp de gittiğinde şol yigit bilasizmi? Allah subhanahu ve taala onu to'g'ri yo'lga saldı. Hem şundan so'ng ölüp gitti. Sihirchiga nindi jazo berilgan indi shariatda haram bitindi ol. Kishiga bik ko'p ziyon keltira bitindi ol. Anarga nindi jazam şariatda alarga birgina jazo ol o'lim muhtaram cemaat. Ne için? Çünkü köp kişilerning arasan biza, köp kişilerge ziyon zarar eten. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde ve an Cundab marfu'an haddus sahiri zarbetun bis sayf ravahu Tirmizi ve kâle es-sahih ennehu mevkuf. Sihirçinin cezası kılıç bilen başın üzü. Lakin muhterem cemaat biz hazır sizin bilen Rusya'da, Tataristan'da yaşayız. Bana biz işley alabız mısın? Elbette biz işley almıyoruz. Eğer de işlesek üzümüzge ziyan kilem. Anlarısın İslam devletinde de anı bütün Müslümanlar işley almıyorlar. Çünkü ol Müslümanlarının işi tügel, ol hükümet işi, qazının işi, sudyanın işi. Her bir kişi ana işley almay. Jinayet kılgan iken ol jinayetke etisi de enisi tuğanları jinayet kıldı deyip onlarga ziyan zarar ketire almıyorlar. Bunda da bu devlette de bütün devletlerde onun için mahsus kişiler var. Qazilar var, hükümet tırağların altında. İmam Emirül Müminin alargına işlerge tiyiş, ol işini. Eğer de sen özün işley turgan bolsan, ol vakitta fitne çıga hem özüne zarar ketiresin. Anın kim ikenligin baştan yaxşı tekşirge tiyişler, mahsus kişiler tekşirmişe yaramay. Şayet ki ol sihirçi tügildir. Sihirçi bulmagan kişini öterip koysan bit, anlarısın onun için yes verip öttülerge, varislarına yes diyetülerge. Şunlarga göre baştan onu kim ikenligin aşıklarga bilgilerge gerek. Anlarısın hükümet, qazı, ol işini işley. Bütün kişiga anday hukuk berilmegen jinayetçilerge fakat qazilar, sudyalar hükümni çıgaralar. Hemenlarısın başkarışçıları anı öteyler. Bir kişi de mena ziyan etti deyip özü hüküm çıgarıp tırmışqa aşırga tiyiş tügül şeriatte. Şunu unutmağız. Muhterem cemaat. Bu hadisni kuvvetlep İmam Bukhari hadislerinde mene bu yollarını okup qarayalasız. Derslikte Ömer razıyallahu anh özünün emirlerine her bir sihirçi er bilen sihirçi hatanını ötergez deyip xat yazıp jibergen. Emirlerine yazıp jibergen. Yani başlıklarga deyen söz. Allah Teala aytken: "Ve laqad alimu lemen işterahu ma lehu fil ahireti min halaq." Tahqiq alar sihir bilen şigillenişlerge ahirette bir nindi iliş yok ikenin bildilerdi. Yani onlarga ahirette cennet yok fakat cehennem. Çünkü onlar tevhidlerin almıştırdılar sihirga.
Sihirni öğrendiler, yaramağan işni öğrendiler. Şunun bilen alarının tevhidleri, la ilahe illallahları yukka çıktı, imansız kaldılar. Bu ayet sihirinin haram iş hem onun bilen şıgıllanışlarga ahirette cennet yok ikenligin anlatan. Alarının vara turgan urunları cehennem. Allah Teala yana aytgan: يؤمنون بالجبت والطاغوت. Alar jibitke hem şeytanlarga ışanalardı. Bu ayetteki jibit degen sözünün Ömer razıyallahu anh'a sihir dip aytdı. Yu'minuna bil jibti, sihirga ışanalar. Tağutni şeytan dip tefsir kılgan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع موبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Ebu Hureyre'den razıyallahu anhu'dan rivayet kılınan derslikte Allah'ın Resulü sizni helak etüşü jidi nerseden yirak buluruz diyor. Yani kişini helak ete, cehennemli ete turgan jidi nerseden yirak buluruz. İjtenibus seb'a el-mubiqat. Yani yok ete turgan. Mubiqat, sizni helak ete turgan nerseler. Qalu sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den: Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, ve ma hunne, nerseler sunmalar? Qal: eşşirku billah, birincisi şirk. Ve zindamının torunda köpçileştik. Ve siharu, ikincisi sihirdi. Yani sihir da ol şirk indi. Tegesi apaşık şirik bulsa, sihir da muhterem cemaat şirik. Çünkü sihirçiler, alar şeytanga ibadet kılalar. Şunun için ulda şirik. Ve katlun nefsi, kişi ötürü. Kişi ötürüden saklanınız. Yarami kişi ötürüge. Ve men yaktul mu'minen muteammiden fecezâuhu cehennem. Eğer de bir kişi ikinci birini ötüretiren bolsa, ol kişinin urnu cehennemdir. Kişi ötürüge yaramıyor. Allah-u Teala yaratkan iken ol yaşasın. İlla eğer şeriatta reşat etilgen kişiler, zinaşılar, sihirçiler, şimdi kişilerine Allah-u Teala reşat etti, lakin alarına da hükümet üze tutup, qazi hüküm çıkarıp, qına işlerge gerek. Ve qatlun nefsilleti harramallah illa bil haqqidi. Ve aklur riba, riba malın aşağıda kişini helak eten. Ribanı aşarga yaramıyor. Yani aşamıyoruz. Saklanamız, yeşimiz bit. Ülgenimiz yok. Rızıkını aşıyız, yer üstünde yerimiz, gıybedet kılavız, elhamdülillah yaşayız, hava soluyuz, su içeriz, tende yıklıyız, gündüz gıybedet kılavız, Allah-u Teala'nın nimetlerini yiyemiz, köp kişi ribasız, riba aşamı, yaşayı, gönüle tanış, çünkü emeti var, benim gıybedetim kabul bulunacak deyip ümitlenip dura. Riba aşağın kişi. Nişe bile zina kılgan şekilde, nişe mertebe. Qaysı bir kişiler yol tavıp,
bu шундый дәүләт ярый монда алырга дип, төрле юллар табып, рөхсәт итәләр. Мөхтәрәм җәмәгать, сак булырга кирәк. Шикле, шөбһәле нәрсәләрдән сакланырга кирәк. Әгәр дә берсе ярый, икенчесе ярамый дип әйтте икән, димәк, уже бу ихтилафтан сакланырга кирәк. Бөтен кәфир илләрендә галимнәр әйтәләр, гарәп галимнәре, риба харам дип. Кемдер әйтә, риба ярый бу илдә дип. Бу бит сугыш иле түгел, сугыш юк бит монда. Дарул харб булса, сугыш булса, ул вакытта бер хәл, анда да Әбу Ханифа генә әйткән. Ләкин башкалар бит рөхсәт итмиләр. Дарул харб булса, сугыш бара торган булса, бомбалар ява торган булса, кешеләр үлә торган булса, ул вакытта бер хәл, дарул харб түгел бу, сугыш иле түгел. وَأَكْلُ الرِّبَا Рибадан сакланыгыз, риба малын ашаудан. Аллаһу Тәгалә أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا дигән. Риба харам, сәүдә халал дигән. Рибаны ашамагыз, рибадан сакланыгыз. Әгәр дә бер кешенең рибасы бар икән, мәчеттә бәдраф төзибез, шул бәдрафка китереп куша ала, үзенең риба акчаларын кирпеш алырга, башкасын алырга кирәк. وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ Ятимнәрнең малын ашаудан сакланыгыз. Ул да сезне хәлак итүче, ул да сезне җәһәннәмгә кертүче ди. Мөхтәрәм җәмәгать, ятимнәр, алар әтисен югалткан кешеләр. Аларның малларын ашарга Аллаһу Тәгалә харам кылган. Аларның малын һич бер кайчан ашарга ярамый. Иллә мәгәр рөхсәт ителгән җиренә булса. وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ Сугыш кырыннан качып ташлап китүче дә һәлак булды ди. Әгәр дә дошманнар килеп илләребезне яндыралар икән, син качып китә торган булсаң, ул вакытта ул да һәлак итүче. Әгәр дошманнар белән очрашып калдың икән, качып китмә, качып китәргә ярамый. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Һәм пак хатыннарны зинашы дип әйтүчеләр дә һәлак булдылар. Пак хатыннар бар, изге хатыннар бар, зина кылмыйча яшәүче, зинадан ерак, зинадан куркып, зинадан читләтеп яшәүче хатыннарны әгәр дә зинашы дип әйттең икән, ул кеше дә һәлак була. Зинашы дип әйтер өчен 4 шаһидың булырга тиеш. Әле аны син кешегә сөйли алмыйсың, 4 шаһидың булса да, аны фақат син казыга, судьяга гына барып әйтергә хакың бар. Алар турында сөйләп йөрергә хакың юк. Бу кеше зинашы дип. Хәтта зинашы булса да 4 шаһидың китер, 4-се дә намаз укысын, 4-се дә ул зинаны күрсен, шул вакытта сөйләргә хакың бар. Зинашы хатынны. Аны да сөйләгәндә фақат казыга гына сөйли аласың. Менә мин күрдем ул кешенең дип, гынахысын дип. Инде мөхсанат, изге хатыннарны, пак хатыннарны әгәр зинашы дип әйтәсең икән, ул сине һәлак кыла. Ул сине һәлак кыла торган нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тыйды андый нәрсәләрдән. Мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән менә инде дәреснең ахырына килеп җиттек һәм без сезнең белән белеп алдык. Сихырчылар дөньяда бар. Алар мөшрикләр, алар имансыз калганнар, тәүхидсез калганнар. Алар белән аралашырга ярамый. Алардан бер нәрсә сорамагыз. Алар янында йөрмәгез,
alardan yirak bulunuz. Alarning şiiri sizge tiymesin, alarning ziyan zararları sizge kilmesin, eşin Allah'a kübrek, itaatli, ibadetli bulunuz. Başınızı secdeye koyup Rabbinizini ılılap yaşayınız. Ya Rabbim Allah kalplerimizge kemal iman nasip eyle. Can tenlerimizge sağlık, selametlikler verip, bu dünyada üzünün koşkanlarını ötep, tıyganlarından tıyılıp yaşavlarımızını her barışabızga da nasip ve müyesser eylesin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.